wa gavana Mutuma M'Ethingia aruga MCA ba Meru ibakuthangikwa na kunyamarwa ni thirikari ni tubakorega kugwata utongero bwa gavana MBARU. Reverend Mutuma aruga NAKUGWATA MBARU MUBANGO jo MCA bakuthondeka MBAJETI ya MURANDI GWITANIA na KIGINA KWARIRIA ikonokia wodi CIONTHE areja na ngerekana na bunge akauga ati kinya mubunge otigwitikanira na rais gicigo kiawe no kieja kwa mirandi yuta tena bora kuri kaunti ya Meru. Onini wa gavana ndene kaunti Meru no Mutuma M'Ethingia na ina ciumiritie na kuga kwina ripoti ciumirite ati university ya Ûgambi ira rurangura chuka yomba kwethwo ekingwa ripoti ritibui kwina university ya mbirirwe almost 10 years ago, lakini university ya Chuka University Ûgambi campus tha iturenda yitwe Ûgambi University ke kwenda go close down nonto nimberi ni atongeria ba that region kana stakeholders bakithomo in our region Ûgambi that university yetu ya Ûgambi campus kayitite kuingwa na Mutuma M'Ethingia arenda atongire bonthe beja amwe nikenda gutira cukuru jintaira tikeje kuingwa kiriyania kana kwithira twina that university in Ûgambi niyo ikeyania na wokirie economy ya region ira kwa kambere atongeria all the stakeholders by Ûgambi nituyukie university yetu ya Chuka University Ûgambi campus yengwe yetu twaririe ontobou na twambiririe kuria kana kuria ntaira kana kuria answers ni ata university ira eteingwa akinyo kombe kana bombe ukinyo bisine mutongire mugongo ka minister kithomo nikenda kurigiria university kuingwa to organize ni mheshimiwa John Paul tuchoke either ofisine ya president wengwa kana twita ofisine ya mheshimiwa Machogu the minister for education nikenda twira status ya university yetu ya Ûgambi nontu yonka region egotiwa etena institution of higher learning na ontobou bogachokia kinya etora riu reto nyuma sana na mbere waheshimiwa ba twende together with the MCAs ngugi yetwametiera mheshimiwa John Paul nontu university ira amra bubu akethwa akigwata maru MCA baraba kwithwa bakathithia budgeti ire kuga mirani na reka thithwo na mbechere kethwa gitumira kutweka ote MCA ukochibwa wenontu gavana ati umwenda na ati nyuma kimaendeleo so wonita deputy governor I support the itemized budget iyo ekatuma maendeleo yethira yari equal in all the wants kinya mheshimiwa wa that ward ethira bate kwitaniria na governor nontu mbecha kethira ni 20 million ciekiri in that ward kethira ni milioni 10 cia barabara milioni 5 cia education milioni 10 cia health milioni 5 cia kwaka ECD class kwa tuika manto yau ya karika whether governor iba kwendana na mheshimiwa MCA kana bate kwendana so I support the program based budget ira yendelete tha ikobwithwa ni Meru County Assembly na muno kwekira gintukira kwekira mbecha kiri the specific project ire go support antobeto in Meru County muno rutererwa maendeleo akiuga budgeti iji negatume MCA babangi batikathangikwe ukeja kwithwa batikugwatana na gavana allocation ya county une lazima igeta in that county kiri MPs our National Assembly leaders kinya MP akethira na ku subscribe kiri kiama bingi kana ideologies ya kiama kingi mbwakira kia mutarire na te kiama kia president again CDF money yeta kiri that constituency na mbecha igatethia antoba that constituency without really muntu kana mheshimiwa kana MP weta kuromba president the same case kiri county level ward level MCA atibatire weta gutulia maru kiri governor eta kumuromba maendeleo kana weta kuirwa ilazima bwithi MBCD kenda wona maendeleo ya antobaku whether governor iba wetaniria na MCA kana bate wetaniria antoba wondi uba batire kuona
development o yaura bara bakwendana na gavana bakuchiona na mutire na ndetho akeria kiotoke sniper na imakania mwanya ni tuendelee kuibwa zaidi that baraba tumire sniper orawa ibakuwatwa nonto baraba wati ni baraba oroanire lakini baraba bongwa batumire sniper orawa iboto kwenda kuibwa nebekeri mpene na nekenda njera twana tura na kinya youth beto baibwa be secure nonto kwena wave ya insecurity in Meru. I'm informed that kwena kijana ya ori I think last week in Kobo, kwena kijana ya ori last week makutano a Mutindwa town, na kwena kijana last week ewetwa Latif ara ori again ninza kaikuwa otekwathikira mama nteto yucho tubatire kweria ya Meru kuiria ikarika, because it's not about kwathikira anybody, it is about the freedom. Muthuri Muriuki Weri Juma Mutino Jokangangi.